Illum kienet ġurnata impenjattiva ħafna hawnhekk ġewwa l-kapitali Portugiża Lisbona, kemm għall-delegazzjoni Maltija inkluż għall-ambaxxatriċi Maltija fil-Eurovision Song Contest li ġej Christabel. Christabel kellha it-tieni prova ġenerali tagħha hawnhekk ġewwa is-sala tinsab warajja Altice Arena. Nsegwu silta qasira mit-tieni prova ġenerali ta' Christabel. Kien hemm reazzjonijiet imħalta dwar l-interpretazzjoni ta' Christabel waqt din it-tieni prova tagħha għal Eurovision Song Contest 2018, iżda il-maġġoranza tal-kummenti kienu verament pożittivi, fil-fatt ħafna raw titjib speċjalment fuq l-aspett viżiv li rajna propju llum waqt din it-tieni prova qabel ma' Christabel kollha l-ewwel prova ġenerali issa nhar l-erba' wara nofsinhar. Dawn huma ftit mill-kummenti li taw il-ġurnalisti hawnhekk ġewwa Lisbona dwar l-interpretazzjoni ta' Christabel waqt it-tieni prova tagħha. It was kind of different camera shots to try and get it a bit tighter on stage because she's got this gigantic prop which looks incredible, and it's something that, as far as I'm concerned, nothing's been done like this at Eurovision before. She's taken the 4 screens that Blue had, if you remember those, and they've put them in like diagonals. So she's in kind of a cube, and it just looks fantastic. So they were tightening the camera shots today, and she sounds absolutely incredible. It was a really good rehearsal. She's a great performance, a great song. I think she's going to the final, and on stage, it's wonderful. I love the effects, and I love how she brought the stage, which adds more to the overall song. I actually think Malta has big chances of qualifying, and I hope they do. Christabel anke ltaqat ma' numru ta' ġurnalisti u anke indirizzat konferenza stampa wara li għamlet it-tieni prova tagħha dan ikompli jsaħħaħ il-promozzjoni tal-kanzunetta Tabu. Din kienet l-ewwel reazzjoni ta' Christabel wara li niżlet minn fuq il-palku tatna l-ewwel kummenti tagħha wara it-tieni prova tagħha. Kollox mar ħarir, kollox mar tajjeb, so I'm really happy. Kontenta ħafna b'dak li qed jiġri, ovvjament l-aħħar affarijiet tal-aħħar, nirfinaw ovvjament biex ovvjament imorru tajjeb. Ovvjament Christabel u d-delegazzjoni Maltija jibqgħu jagħmlu l-ħidma fejjida tagħhom bris il-parteċipazzjoni ta' Malta fil-Eurovision Song Contest li ġej u ovvjament l-avventura ta' Christabel tkompli fosthom għada fil-fatt se jkun hemm il-ftuħ uffiċjali tal-ġimgħa ta' attivitajiet tal-Eurovision Song Contest 2018 u aħna nawguraw il-Christabel il-ħidma it-tajba. Jiena Edward Montebello mill-Lisbona għal One News.